glavni izazov u novinarstvu sada. Hoćeš li biti na strani istine ili ćeš se prodati? To su dva jedina izbora. Iz moje perspektive. Wow. I tu je zapravo ta borba. Da. Možda Znači, ako ti imaš nekakav režimski medij koji ćeš ti gutat svaki dan, ma ti ćeš povjerovati u njega. Mislim, ti ćeš povjerovati u sve, jer ljudski mozak tako funkcionira. Mi smo postali jednostavno sve više lijeni, sve manje kritički promišljamo, sve manje razmišljamo. Mi bi da sve nešto netko misli umjesto nas odradi, generalno govorim umjesto nas, ali stvari tako ne funkcioniraju. Moja omiljena izreka, ajmo reći, a stvarno nisam voljela latinski, iako je profesor iz latinskog živ, ja mu se ovim putem ispričavam. De omnibus dubitandum. I to je valjda onaj moj crv u meni tog racionaliziranja svega. U sve treba sumnjati. Znači, sve što vidiš, sve što čuješ, pročitaš, na trenutak zamisli, je to stvarno tako? Zapitaj se, što je to stvarno baš sve tako. Kaže, vjeruj samo trećini onog što čuješ, a samo polovici onog što vidiš. Znači, ali to je ono na što se vraćamo zapravo, govoreći o bilo čemu, uvijek je neka borba između dobra i zla. Znači, od toga ne znam, 2 klinca u Pješčaniku, jedan je pokrao drugom 3 kamiončića, pa sad ovaj plače, ovaj ne osjeća empatiju, jer evo, ja ću sve prisvojiti. Preko, ne znam, drama u vrtiću, ne znam, imaš jednog klinca koji mlati, ne znam, njih 20 i treba se prelazi preko toga, pa teror u osnovnoj školi, pa u srednje, pa. Mislim, tako nastaju ratovi. Da.